Pozdrav svima ljudi, sa vama su srpski gejmeri. Danas ćemo igrati Dream League. Krećemo. Ovdje vam je trening. Ovdje možete vidjeti vaše igrače. Mi imamo, kao što vidite, dosta igrača. Neke burkije, vrat. Sad ćemo početi igrati. I krećemo. Brate, na početku yellow card, majko. Ti brate? No, nisam. Evo, pozdrav. Pozdrav svima ljudi! Pozdrav svima ljudi! Dali smo go! Ima žuti karton, tamo u svetu. Opa, Božić najavio. I najavit ćemo vam kada ćemo izbaciti specijal i pokazati naša lica. Samo malo sutra. Evo, Fofana. Fofana je čista budala. Kad povrutira čovjeku ko da je izašao iz kampe. Zašto je Fofana ima mnogo jak čuk, zašto je... Zato što je čambu. Evo ga Fofana. Neymar. Ajde Neymar, furija napred. Crvena furija, gol! I Neymar! Znači to je da izađe žalje, a ne iz kante. Ovdje možete ko će na kuću, ko će u igru. Naprimjer, sad ćemo da vam pokažemo. Vladi Roland. Sad ću to... I kakav je to bio gol! 24. Sorry, ako sam pogrešno prošla. Time for a fresh pair of legs here then. I dali su nam gol zbog našeg druga koji nije znao da brani.
Hup, hup, hup. Kakav ti je to brate, nisam navikla na to. Kakva je to bila prilika stativa, jau! Otvori se. Neymar shoots. Miller. Oh, that's going to be a free kick. Off his head. It's back to the goalkeeper. Oh, that's a foul. Close lead here, but can they hold on till full time? Oh, a very badly timed challenge. Jimenez. Superb challenge, Miller. Oh, nice tackle. That's it then. Pobedili smo sa 2-1. Kao što vidite, mi smo drugi na tabeli. To bi bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Subscribeujte, pišite i do sljedećeg klipa. Doviđenja.